Mogaetsi re boa re kopana gape mo bekeng ye nngwe gape ya sekutlwana sa rona sa metshameko e leng konka online jaaka gale jaaka bile re go tshepisitse mo nakong e fetileng gore re tlo go tlisetsa moeng beke nngwe le nngwe re ithuta metshameko e farologaneng jaaka le gompieno jaana re na le moeng e leng jalo Mpho yo re tlile go buisana le ene ka motshameko o tshamekang. Mpho re go amogetse mo konka online dumela. Ke a leboga ta OJ ke rata gape le go dumedisa babogedi ba gago ba konka online ke lebogela the invite. Go ntse fela jalo o itlhalositse ke Mpho mme re tlo go itse go le gontsi thata ka ga ene mo letsatsing la gompieno. Mpho ke batla re simolola fa o tswa kae o belegetswe kae o goletse kae re go itse pele ga re simolola ka puisano. Okay ta OJ nna ke auti ya Sithiba. Ke yone Sloja go tlhabantsho go selo sesha ya ke go gae go goletse da o bolegetswe da o goletse da o tsene sekolo da o itse ke okay ke tsene sekolo go St. Augustine's Primary School be ke ya go Gogonyane and then be ke tsena tertiary go Central University of Technology. Okay ya e re tlatla mo go yone kgantele re simolole fa gore fa o le go primary go na le di-sports tse di farologaneng tse re di tshamekang fa re gola sa gago se gamaditse thata ga se ke o itsise moreetsi gore motshameko o tshamekang ke ofe re tlatla mo ntlheng yo fela fa go golwa o ne go tshamekiwa bolo bangwe ba tshameka karate bangwe ba taboga ko sekolong ke batla go itse gore wena lerato la go la motshameko le simologileleng go gola jalo fa o ntse go gola well ta o nna ha ke tla ke gola go buela mo nnetela gone tsa metshameko ne di le gakala le nna gore ke tsa gore ne ke sena talent ne ke sa gone go tshameka bolo ke sa gone go ke se lebelo and then lebeletse dibuka tsa sekolo fela but ha ke bala grade 8 ya ne ke bala grade 8 teng go Gogonyane tsala yaka a batla le team ya bone batla go display ya go sekolong sa bona with the coach ba ne ba na le goal ya go ngoka ba tshameki ba bantsha so immediately ya ke sena ke bona o itse keng bontle ba motshameko wa rope skipping be ke re o itse keng ke kopa gore ke latele coach mme ka mo latela ene the coach Kagiso home is late now on a based ko Mabana go Thabanchu. Yeah, so he welcomed me ka open hands and he was very much patient because motshameko wa gymnastics I get rope skipping wela mo yeah. So ka le bo tumbling tumbling bo wege bo rhythmic and the likes le bo parkour. Okay. So gona no like o gone go tswella ka gantsi go tswella batho ba ileng gore seemo sa bone ke ba khutswane ba bona ya ro nna ka gore ke katogile mo yo ke mo le go nnile bo kete thata but the coach was very much patient le nna go let's just say ha motho ana dira skill master a skill within a week it would take me probably about 3 weeks so yeah. Okay, so o goletse fa ke go tlase ntlo tsa selo sesha ke township go township ile go no le metshameko o sena interest mo go yone le nne le ba kae le na le palonyana e ntsinyana le tshamekang rope skipping a ke yone re itseng go tlola yana ka yone ke yone le bantsi ba le na interest mo that sport or le few. Initially really few and then upila bona ha sporting code se simolla go gaina traction go attention ha sena di international competition. Okay, so jarene ke simolla ka yone ke ha ba ileng go ba le batlile go demonstrate go rona ke na go ne ba ya go Canada. Okay, go Canada and then a lot of people ke abatsena o itse teng go tswa go boslo se sha bo ratlo bo go mokwena go bo mogolong kwa go gaekwa le go bo di unity. Okay, ke a go simolla go tlala because ne re dimela go Mabana Stadium. Okay, yeah, so there was a point re ne re le bantsi tota
but you know mo sportsong you can even in le mo lifeng you can start a race le bantsi Ba la ho fetsa le le banyane. eventually la go fetsa le banyane. The first time nako ya ntlha fa o ne o gaisana maybe inter schools, inter province in le utlwa gore yaanong o itse keng mo ke tsene yaanong mo motshamekong. Well, ke simolotse ka 2004. Okay. So ka 2004 when I started, ne the development stages and Yeah. stuff. So ke simolotse ke represent Free State Okay. ka 2005, and I must say in a great experience because it was for the first time ke tswa ka province ya rona. Ke simolola go kopana le batho ba tlhagang go Western Cape boeng. So it was a great experience, and fortunately I remember that year ke ne ka tla ka a gold medal for the province, and then yang qualify gore ke ML South Africa ka 2008. Ka 2008 ne di tlile mo Cape Town, the World Championships that day. So I made the junior team ya South Africa because then ke le ka motsa ga dingwaga tse lo some le bobedi. Ke a itse gore metshameko e fetogile ra computer as didaki batho ba bantsho ra computer ke batla go itse gore mo rope skipping ke didaki or le na le makgowa le computer le bomang ka gore tse di fa ke lebela di gymnastics ke na go bona makgowa le mantsinyana go fale le fale so mo rope skipping le eme yang le kgotsa ya lekana. Okay, well, for rope skipping, ko ke tlhalose ka perspective kgotsa ka concept ya mo South Africa. Yeah. Context rather. So mo Africa borwa ke re ke tlhalositse gore re na le di-9 disciplines. Okay. And most of them di na le makgwa a mantsi as compared to batho bantsho. And then rope skipping ka ntla gore ke motshameko le gore ga o tlhoke dilo tse dintsi. I mean bo women artistic gymnastics o tlhoka a fully fledged gymnasium, and it costs bo 150,000. So rope skipping yone o tlhoka rope, just a simple gati and a floor. Yeah. So most ya our athletes ke batho ba tlhagang go magaeng, ke batho ba tlhagang go makeisheneng, ke batho bantsho, and then here and there re na le the colored community, but we are still trying by all means gore re tsenye batho ba sweu gore re gone go promote that transformation. I get re celebrate 30 years of democracy. Yeah. So we need that inclusivity. O buile ka madi gore rope skipping a tlhoke dilo tse di expensive fa o lebelela batho ba ka gongwe ba di-cyclist ke ba go bolela gore outfit ya ka fela eng se ke se rwalang se expensive. Di-challenges tse o kopane le tsone wena besides gore di expensive wena o sharp, you are covered in that way. Di-challenges tse o nnileng le tsone ke tse feng mo the sport or o tsamaile fela go nothing hurdles mo tseleng le sharp? Okay, well, the challenges kana dikgwetlho tse re nneng le tsone as much as rope skipping, in order for you to get the equipment high to it. Yeah. But however, it's not a sporting code selling for a priority. Yeah. So most of the things selling for re depend entirely mo dikatsong tse re di kreyang gore gone gore re tse bana re go di competitioneng jaaka maroba ne re ile go Cape Town ka September 22 national championships. Re ne na le bothata, like we had 9 athletes ba leng go ne ba tshwanetse ba ye kwa, and ba tlhaga go di previously disadvantaged communities. So that was when our president Vivian Bauka ona approach lefapha la rona la metshameko and they came to the party. So our challenge basically it would be the funding tsa for good competition. Other than that, I wanna se se ska go le na le di-team kgotsa wa ikemela fela gore no
now I'm going to represent myself or go le team fela fa o tsoga wa itse gore team ya ka ra kopana go kae ra go dira se le se le se. Okay, what is bontle ba rope skipping ke gore as much as gymnastics it is the mother of all sporting codes basically, and then gona le di branches within gymnastics. Le rope skipping go ntse la yalo gore gona le individual events mo ileng gore re na le speed re na le speed re checka gona o tlola ga kae mo nakong e kae. So mo speeding re na le e checkan the endurance ya 3 minutes and then re na 30 seconds re na di double under mo tlolang ga one go pueta ga bedi, triple under you jump once go pueta ga garo gona le the freestyles. So the freestyles you play music and you perform. So the team events the double dutch ke tlola we bona ile ya kwa America usually tlhaga go di movie tsa kwa America. So le one ke ngwe ya John ya no go aga ba botswa gago you can do it as an individual or like a team, but you need to belong most hoping se se fa ke ntse ke lebella jalo tla morago la gago ke lemogile gore go na le nako e ile wa tlogela motshameko wa ya ko motshameko mo mongwe go le gore tletse ke eng o buseditswe ke eng gape o boela mo rope skipping. Okay ha ke etsa dithuto tsa ka tsa marematlo ke go thabang ka 2010 be ke ya go university. So when I got to university ke nile le challenge ya go itse ke how to play sports so I get state any mo madi ke sa batle gore ke itlogelle. And then I was like I need to go ke affiliate le sporting code and then ka kopana le my coach then eleng Mpoma Putla. So Mpoma Putla ona bereka go di shopong tse di ba kopana le nna go campus a bona structure saka ke go porte go silong go basketball court. And mind you I did not know anything about basketball then but I went there and tutor I made it on the first team and then atsamaya patsena di tshwanelo party. So yeah, but it was a great experience gore gona go le easy gore ke gone go tsena mo basketballong ka ntlha ya background ya gymnastics. So o ntse fela go basketball ka duration ya gago ya di-studies tsa gago ya di-studies. So afterwards o bile gore wa tlogela boela gape ko rope skipping o goletse go Thabantsho Mahikeng wa tlhaga kae ke a itse gore ke lefatshe la barolong bobedi jwa gane Mafikeng le Thabantsho o iphitlhela le Mafikeng go gore pele ja mo Mafikeng. Okay ha ke sta go etsa dithuto tsa ka ne ke ithutela borutabana. Okay and then ke be ke kry-a tiro ko motseng wa Vrystaat ko Tswaing. And then a ke tla ko e be nna gore ke a bona mo di-sporting code tsa dikolo go na le gymnastics. And then I was be ke go itse keng maybe I could be a coach ya yone. And fortunately I kry di-province di a dirisana. So the I think is an acting director Re Sello Monyatsi aba founela my then coach after Kagiso Gomo eleng Shelly Tsatsinyane. So amorare o itse re tlhoka development ya the sport mo province aba morare ke na le one of my athletes o eleng go recently kry-ile tiro ka ko, so you can use him to develop the sport. So that was when I started my whole coaching career and everything. Okay. So ga bana le mathata Vrystaat fa le bella ke motse magae ga wa ka na le challenge because bong bone ba itla ba se ba ka itse tla re rope skipping ba itse le ba ntse ba gona no se na mathata mo ke na motse ba simula hore ke mo le felo le o itla ke simule rugby o fitlhele go tsore tla ke simule tennis ga bana background ya seo go na le mathata ya wena o tsamile le teletseng. Well a ke ga nka na bona ke simula I was still nentse ke le fit. So I could still jump. So what I did was na bona le bo mmegala di one ke bereka le ene kwa o ne a ba thola ba ntsaya ba nkisa go le remults ba nkisa go dikolong and then ke demonstrate la bana ene
I must say bana ba ko magaeng o itse they fall in love easily gore ba khatlega simple mo especially ka sengwe se leng gore ha ba ise ba se bone and ha gona dilo tse dintsi like bo your entertainment and like dilo tse di kalokalo tse leng gore di ka distract so they fell in love with the sport and they even ended up in the national team. So what are we doing? Like school, what's our money? What are the things we do? What are we school? Okay, I guess we go school, like I said, and then I get go more gymnastics, Renaldi levels. So Renaldi level it's a 5. Okay. Go skipping level 1, 2, and 3. Do a and level 4 and 5. Do a club saying. Okay. So then what I had to do was simulate a club. And then the club was based go Fresavaga then in a Fresavaga Walkers jump rope team. And then that team it grew. We win the awards, a lot of awards and the medals. We came with medals and everything. But then this year I decided we limit a hell of Fresavaga kitima banaba bang. So I then turned it into an academy. Jump rope academy. Okay. So a server currently re na le bana ba ko Mogokweng, bana ba go Ganyesa, le bone bana ba go Fresavaga le mo Mafikeng re na le ngwana o ileng gore le mo di awards o nominated as young athlete. Gore o dire ka bana batho ba bantsi ba na le kgatlhego ya go dira ka bana mme o fitlhela gore go na le bagolo ba ba ratang ba na le interest mo kgatlhegong gore ba ka iphitlhela mo bokhutlho jwa beke a batla go bona le ene a rata motshameko o tshamekang o na le nako ya batho ba tshwanang le bao. Well, fortunately, you gopola nako e ne ya COVID. Re na nna le challenge ya gore we could not exercises kuntle. Okay. So rope skipping monate wa one ke gore you can do it indoors. I remember we even had an event Northwest rope skipping speed challenge mo Bokone Bophirima. And in our Flerisha we had a lot of participation. And then go gae kwa Atamela go kileng based gonano re na le club ya bagolo it's so nice go bona bagolo more especially ha ba bereka ke re nna ke modiredi ke subject advisor mathematics. Okay. So ha ke chase ke tla ke tla go tlola o itse keng I tend to feel much more better and ha ke tswa itse gore go tlola gati for 10 minutes go le ka le go taboga go tsa go jog for 45 minutes. So it's a great weight loss program le pelo a gago go itikela gape la gago magapa ga go di joints o itse keng it's a nice sport. Fa ke na le go tsa go ikatisa mo le re ne ke re dirisi skipping re sa se tshwara me go tere re dire ke tere re skipping so go ra gore le wena o ka rotloetsa motho go a ka kgona go e dira ya no se go bona go e dira le fa o sa dirisi ka skipping ka go puka boyo ka ntla gore a ke ra nong ra itse gore as antse re tla re gola a o gola there comes a point mo leng gore mmele wa gago o lose that strength. So I remember I once had one old lady ona sa gone go tlola. So I did ask her gore la ka a tsa tsetse kwa are just movement or that motion eventually asa tshwara se eventually she will get to a point where gore o gona go tlola because mare o itse molato wa gang ke gore gona batho ba ntho go tlola ke go mo go rona re gola re tlola motho etso jaaka o utlwa re tsweletse re bua jalo ka motshameko wa kgati ya itse gore ke o bitsa sentle ba ke re ke kgati go tlola ka kgati ke motshameko o re leng mo gone ga jana mme a o setse o ka re khuta batho go tla go wena kgotsa ke tletse ke le mpho ke siame ba ke nang le bone kgotsa batho ba ka ikgolaganya le wena jang ba batlang gore ba o feletse o ba thusa ba le bona le kgatlhego.
ba ba tle gore ga ba dile go kwa thata okay gona nong re in the process ya go bula di-clubs across the province so ha o batla go rulaganya go ithulaganya le nna go so batla go itse go le gontsi ka motshameko o ka nna wa ncheka ko Facebook ke Melo Jumper Seate o Melo Jumper Seate MELO okay Jumper ya Jumper okay ke le fo le noise nya ke wa cover the Melo Jumper Seate okay o ba kan sendela WhatsApp go 0618309523 and you know it's so nice gore re bone the way school ga di game motshameko go golang ka teng o gola at a very rapid rate and I ke tsono shebile malobeng ka di Olympics ka opening ceremony there was a French team in a bulela how so hope skipping the next Olympics is going to be one of the sporting code okay bile bua ka metshameko ya Olympic ke itse re na le metshameko ya Olympic ra le metshameko ya di-Paralympic me nako tse dintsi ba ke teng ba fokola ba ba tshelang ka wa bogole ga se gantsi re ba fa that attention ga ke itse gore lona ko le rulaganyang teng a lebelele ba ga nna ba kileng ba mothakare ba ka moso ke itlhabile Paralympic okay well more hope skipping I think gymnastics like I said it promote inclusivity harina kgethollo ya batho so more school sports mo dikolong gona no e santse le mo leveleng ya dikolo re na le SASSA II category mo eleng gore our special schools ebile re na le special school bana ba tlagang ko temoso ko ganyisa le ko MMCB go taung ba dire sentle mano ba metshameko ya so le mo province jaaka gona no ga go tsamaya ko national championships tsa dikolo ka December go ditla we know gore Northwest o kana kgotsa Bokone Phirima e tle go tla ka di medal because of bana bao so we also cater for baba partially impaired ba ba sa ile go ba bone sentle go tsa le ba ba sa utlwile so hope skipping ke motshameko wa batho botlhe no ke itumela seo ka gore ke lemogile ntlha di le tharo ke lemogile gore le na le ntlha ya bagolo re na le ntlha ya ba le gore ba tshela ka bogole jalo mme le na le ba ba itekanetseng ba re ba tsang gore ba kgona tsatsi le letsatsi seo se itumedisa thata ba ke tla mo bagolong ke a itse bomme ke bone thata ba rata go ikatisa bo re batla ka bontsi ka gore bo re nako tse dintsi tla ba gore ke tshwaregile ne ke seo mme bomme bone ba e dira nako go tla go ditshwantsho no gone o itse bontsi ba batho ba batlang like go tla punya bona ke Atamelang Fitness Club but ke tsentse hope skipping ke na le bo re tshaba dirao so bontsi ba our affiliates ke bomme gone mare ke bone gona no a ke no bomme ba ha banna bantsi bo re ba disa go tla no ke go tlhalogantse ba tla borre mme ga se gantsi borre wa bona le fa o lebella mo tshokologong batho ba tshematsema motho ga tsela go tle le bontsi jwa bone le bomme ba ile gore ba rata go ka ipaakanya jalo mo mebeleng ya bone fela mpho mona itse re dirile ka ntlha ya nako ke lebeletse nako fa ga ke tse gore go na le sengwe go se ne se tlogela ko morago seo le rata go se fetisa ka gore setse re buile gore batla go bona kae ko mafaratlhatlheng re tla e boeletsa ka bonako fela kwa ntle ga seo tla bona le sone okay ke ratela go kopa go tsakana go dira boikuelo to the community ya Northwest at large are affiliating for motshameko wa hope skipping a se motshameko le go le registration a teng ya tura go register a club is only 270 and then for member ka jara ke bo 64 rand you affiliate le Northwest Gymnastics and there are a lot of opportunities jare tlang wa go tlang ka July 27 le verile go di World Championships ko Kawasaki Japan so seo sa bontsha go motshameko ke motshameko e leng gore go na le di opportunity tse dintsi ngwana mongwe wa bona mo selo mo motshamekong ono wa hope skipping ke recipient ya the OPEX program so
so mo go tlhophilweng top 50 athletes mo country o e leng gore o kry-a subsidy from the National Department of Sports, Arts and Culture. Yaanong o tsena ko sekolong ko pika ko study-a actual sciences. Okay. And then go na le o mongwe gape mo Mahikeng o study sports science. So it's more of we are building the child or the human as a whole. A re batle hela gore re bone di athletes tse leng gore they are performing, but whereas after the sport be go sa tlhole gona le sepe. Mogaetso re fitla kwa bokhutlong tota re fitlhile kwa bokhutlong jwa kgatiso tota ya thulaganyo ya rona ya beke e re kopana gape mo nakong e tlang motho etso phutaphuta se leng sa me tla re kopana gape mo nakong e tlang tala.